Ndi twishimiye n'ubutumire mwaduhaye itsinda rya GAP ndetse n'abandi bose turi kose turi kumwe twarabyishimiye. Twabonye ubutumire bwanyu kandi ubutumire bwanyu nta wabusubiza inyuma, kandi ubutumire bwanyu nta wabusubiza inyuma, buragoye nubwo byari bitorosha ariko nta wabusubiza inyuma. Turashimira rero ko mwatekereje ko twabana muri bino bihe byiza murimo, kandi umwanya murimo natwe twari dukwiriye kuba tuwurimo. Dushimiye Imana ko yabonye ko dukwiriye gufatanya. Turashimira itorero rya Betami, umushumba mukuru waryo umaze kuhagera, kuba ari kumwe natwe kandi yaragenye iki cyicaro kugira ngo mubone aho mukorera umurimo w'Imana nk'uyu, muri bino bihe bitaba byoroshe, ariko kuba rero yarabonye ko yahagarika gahunda zindi bari bafite, bakaduha umwanya, bagaha umwanya bababyeyi baganira ibyiza by'Imana. Nukuri tumwongera amashi tumushimire. Turashimira Imana kuko n'umushuti wanjye, ariko turashimira Imana ko ikomeje kuza kumugirira icyizere byo yambwiraga, ariko naranabimenye kubera ko Imana yamugiriye icyizere umwanya, ahubwo nibambwire vuba kugira ngo reka rero ntangiye saa 11:29, reka nihute. Mwaduhaye insanganyamatsiko iri hariya muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 5 na 2. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Mwakira ijambo ry'Imana. Ntekereza ngo ntitwari dukwiriye kuza turikomera gusa amashi ijambo ry'Imana, ahubwo twari dukwiriye gukora icyo Dawidi yavuze. Yaravuze ngo ijambo ryawe naribikiye mu mutima wanjye. Hari igihe turikomera amashi tukagira ngo twarihaye icyo rikwiriye. Oya, ntabwo Imana ikeneye amashi. Imana ikeneye ko tuyishira mu mutima wacu. Haleluya. Ikeneye ko tuyikura hariya ikazi kaba muri twe. Dawidi niko yavuze ngo naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Amen. Kuribika, kurishira mu mutima, kuryigiza hafi, kurikurura mu bitekerezo, ukaryinjiza muri wowe, bituma utaducumura ku Mana. Ntekereza ko aya magambo ariyo bababwira. Mukiduha ino nsanganyamatsiko rero nagize ubwoba, ndatinya cyane. Amen. Uku Imana itangiye kuvuga, ntiyagira umuntu ndeba, ntiyagira umuntu. Oya, wowe va ku muntu, va kuri jye, banguwumva Imana, banguha amatwi yawe Imana ivuge. Haleluya, haleluya, haleluya. Ureke Imana iganire nawe. Impamvu nini zituma abantu badaha agaciro ijambo ry'Imana, barigerera kuwarivuze. Oya, mureke tuvuge Imana uko ivuze, niyibumbura kanwa, niyivugana natwe iciye mu ijambo ryayo. Haleluya. Basha kuzimwa n'abantu, uba erased cyangwa uba effacé. Amen. Ngo kuko uburyo wabayeho nubiraga abandi ngo ntabwo bibasha gusibama, ariko aravuga ngo waba warabayeho neza ntibizasibama, kandi nunabaho nabi nabyo ntibisibama. Amen. Billy Graham wese muramuzi, ni umuvuga butumwa. Yavuze ku murage bamubajije, aravuga ngo umurage ngo si amafaranga nzasigira abana n'abuzukuru banjye, ngo si n'ibyimukanwa amazu cyangwa ibindi. Aravuga ngo umurage abantu banjye ngo nukwizera hafi bose, niko novuga. Ngo hanyuma ngo baza kugera ahantu baparika imodoka yabo, bajya ahandi hantu barasize imodoka ngo bayisiga iminsi 4. Ariko ngo baza kugira ubwoba batese imodoka babazaga bari babacunga. Tabuhamya tutanga umurage ni mubi, nta kintu kirimo.
bangutekereza ico gihugu cyabo bantu wo babwira ubutumwa wojaye ukavuga ngo urumukirisi tukavuga ubutumwa wogerayo kuba mwarateguye rero bene iteme nukuvuga ngo mwashatse ikintu kimwe mwashatse kwisura muwe nk'abagerageza yararirimbura muri mwe uncure umvugu ube ngunkuramo ibintu byose byari bimbase maze ungira igikoresho cyawe cyiza mbona uko nagukorera mwami anasifiwe ubuzima kubaho ubuzima ukabusigara umurage mwiza ku bandi ubwa mbere ni wowe kibazo ni wowe kibazo ni wowe yini Imana kiravuga haleluya Imana kiravuga ukanga hahiriwe rero abumva ijambo ry'Imana hahiriwe abagize ibihe nk'ibi mwabayemo mukumva ari amagambo yose kandi murananiwe murarushe kuguma kubaha ibindi byinshi sinzi ko ari byo byangombwa ariko munabonye biriya mwahawe muri iyi minsi Imana yaravuze amen kandi nimba Imana yaravuze mureke duhinduke Bibiliya dusa n'ubutumwa bwiza bahamagarara tubaza tese ndiki mushaka turabimubwira bati hano ibyo mushaka hano ntibibayo murebera handi tuti sawa dushatse nko kwinjira dusubira mu modoka araduhamagara aratubaza tese muraba pastori tuti ati nabibonye mukiva mu modoka ubundi nari mfite uburenganzira mba nahise barasaburya amaze turiruka mu modoka ariko mukiyimba temu bwayo nayibonyemo ibintu byinshi nabonye hagomze kurebwa mwungwe se ubuzima niki kwizera niki ubuzima bwizera niki ese hari abantu baba barabaye intangarugero muri byo babishoboye hajya mu Baheburayo bazavuga ngo dore tugoswe n'igicuca bahamya ese hari abantu bariho bizeye byashobotse Bibiliya gizitubwira ngo Eliya yari umuntu nkatwe bityo rero uniko kutubwira ati namwe nimugire courage hari nabandi byakunze noneho ngavuga ntese hari abantu tworeba barahari babiri twovuga babiri undi nzamuvuga nimugoroba mureke mbareka bo babiri kandi nzavuga abadamu none ndavuga umudamu umwe ejo nzavuga undi mudamu inazangira ngo iyabe gihenja kubavuga nari nemerewe ngo mvuge nicaye kuko sinkwiriye guhagarara mpaye mbavuga n'abantu bagaragaje ukwizera gukomeye ntari nkwiriye guhagarara ngo mbashe kuvuga amen haleluya haleluya hanyuma nari natekereje ngo abantu bakavuga ku urufatiro twubakiraho ubwo buzima bwizera ni urufatiro ki hanyuma tugasoza tuvuga ku nama twahitorero n'imiryango ariko ibyoga byabaye seminari mwarakoze ubwo mwabiganiriye ubwo rero ntabwo nzabijyamo byose ariko reka mvuge mu ncamake ntaragera kubona nashatse kuvuga reka mvuge ku buzima ubuzima ni iki ubuzima mwashatse kuvuga ngo ku buzima kubaho ubuzima ese ubuzima ni iki Badamu babayeho imyaka 930 uko yararamye iyo niyo myaka ye nibwo buzima tuvuga ngo hagati yo kuvuka no gupfa yagize iyo myaka yose iyo tureba Nowa yagize imyaka 950 ntabwo ngenda mbatinda kubera uwo mwanya tureba umuntu wagize imyaka myinshi muri Bibiliya ni Metusela yagize imyaka 969 undi mugabo nkunda cyane ni Mandela yabayeho imyaka 97 imyinshi muri yo murabizi yayibayeho muri gereza ariko hari ijambo riba muri Zaburi ijambo ryo muri Zaburi ya 90 no ku murongo wa 12 ndasoma ibice byinshi ndababwira ibice byinshi niba muza kunihanganira ko ndagenda navuga ibice byinshi Zaburi ya 90 umurongo wa 12 ivuga ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge umusobanuzi w'iyo Zaburi yaravuze ngo icyo yashakaga kuvuga ngo yaravuze ngo Mana ngo twigishe kumenya ibyiza twakoze mu minsi waduhaye urumva uwo muntu yatekereje iyo Zaburi yaravuze ngo sukunyigisha kubara iminsi ngo ahubwo yarashatse kuvuga ngo twigishe ngo kumenya ibyiza nakoze igihe wari warampaye kubaho warangiza aravuga ngo erega ngo kubaho sukugira imyaka myinshi
abafaransa baza bavuga ngo l'important de la vie n'est pas sa durée mais plutôt sa qualité. Kubaho sukuramba cyane ariko kubaho kabe gato kaba kanofero. Niyo namaze imyaka 10 nayimaze neza. Ko ndavuga ko buzima sibyo? Haleluya. Amaze ngo umuntu mubi nawe ngo aramba kandi ngo ari mubi. Tubumva nawe di. Ikindi Imana izireba gusa ntireba ya myaka wagize ahubwo izareba ico wayibayemo nico wakoze. Amen. Bana asifiwe. Naringize ngo nsobanurire ico gusa mwatubwiye tuvugeho ngo kubijanye no ubuzima. Ubuzima rero ni umubande ni intera kuva mvuze nkagera umunsi nzapfa. Ariko jewe nongeyemo ikindi kivuga ngo nukuva menye Yesu. Kuko ga imisi ya mbere nayibaze nk'ubujiji. No giyo ndi woyibarayo Imana igize ngo yibare nukuri kw'Imana no gira ikibazo. Yari imisi y'umwijima niko Pahoro yavuze ngo ibyo byose nabikoreye mu bujiji. Ariko guhera 84 mu kwezi kwacu bakamburisha indirimbo ngo tuzabona bene aba bagabo bagiye bakamburishi bagiye. Tubona abagabo bakoreye Imana. Tubona n'abandi bagendeye ahandi ngo abo bose umunsi nuvuga tuzababona. Abo n'abagabo barinze kwizera kwabo. Hagati y'igihe bamenye Imana barinze bagenda batarahemukira Imana. Bwana asifiwe. Iyo niyo misi je nobara ndabara ubuzima bwanje ngo ndabuhera umunsi navutse bwa kabiri. Nemera ko Yesu aba umwami n'umukiza waje. Nguhereye uwo munsi. Haleluya. Muri ivyo yaravye kabe gato kaba kanofero. Murami igihe gito nta kibazo. Abakiranutsi baje bakenyuka. Ariko ikibazo si ico kiri na rwose niyo yoba yarakoze umwaka umwe. Igisambo cyageze mu ijuru sibyo dogita. Shagisambo hajya shagezeyo. Ticanagize umwaka, ticanagize ukwezi, ticanabatijwe. Ariko kwa dakika nukutayibara ukabara cyagihe yahe. Uzubara igihe wahuye na Yesu. Ndangira ikibazo usarira hari abantu bahuye na Yesu. Abo sinzamenya aho tuzabashira. Sinzi cyumba bazicaramo dogiteri azabitubwira. Hari abantu bahuye na Yesu bakurikira Yesu. Hari abandi bakurikiye Yesu. Muzogira ibibazo. Sinzamenya nimba bizogenda umuntu yananiwe kwishakira contact personnel na Yesu. Akazagera mu ndarikunda cyane. Buri ijambo rivuga ngo kwizera bivuga ngo ntabwo dukunda Imana kuko tuja tuyumva. Ariko dukunda Imana kuko twizera ijambo ryayo. Amen. Mwebwe abenshi mugira impano yo kumva Imana yavuze. Nje ntayo ngira buriye. Ntayo ngira. Kandi ntiyagira uzoza no kumbaza ngo si Imana yavuze gute. Uzoba wiroshe. Ntacyo nzokubwira. Ariko hari ijambo ryayo. Ibi nakubwira icyo Imana yavuze. Ibi niho haba impano. Nje wibijya bindi ntabwo bimbamo nta nabyo ngira. Ariko ngiramwo icyo Imana yavuze. Bwana asifiwe. Kwizera rero murabizi mwese ko hariya mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17 biravuga ngo kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ntushobora kwizera Imana nimba utazawumva ijambo ry'Imana. Biranababaje cyane ko umuntu avuga ngo arizeye adatunze Bibiliya. Birababaje biranahabanye. Kaka nyogokuru wanje wansigiye kaka uriya mukuru muhaye muvuga ngo banyirakuru ayi wewe uwanjega nawe ni gitangaza. Twabuze ahantu tumushira muri Bibiliya ariko ntiyazabura umuntu uzagucaka yigusomera. Iyi ni Imana yacu. Bwana asifiwe. Ni ibyanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana. Ni imvugo y'Imana. Amen. Ntabwo nibakanguriye cyane ariko murabyumvisha. Nabyo size mbibabwiye. Kandi ibyo bibanyure. Bibiliya rero iravuga ngo kwizera kuriya mwatubwiye ngo kuba ubuzima bwizera. Bibiliya ivuga mu Baheburayo hariya 11 habitubwiye Dr. 11 ngo kwizera nike. Ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Amen. Ni naho nja guhera nza kuvuga wa muntu ngahita nza kusoza ukwizera. Ijambo Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo kwizera
ngo hariya mu 11 ngo kwizera Imana ngo nukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, ngo kandi ngo nukumenya udashidikanya ko ibyo utareba ngo biriho. Uko muzi ko tuzaje mu ijuru murabizi? Aho mwabimenya bikamera biti, bimeze biti. Uko muri ku rugendo turiko turagenda, aho ni sawa turi kumwe. Uko tuzaja mu ijuru kwizera kuza kutwereka ibyo tutareba bigahamya. Haleluya! Bigahamya ngo nzava mu Rwanda nzaja mu ijuru. Timukabaze n'umunsi nafuye ngo naravuze. Navugiye ku musozi umunsi narindagiye inka kajya Rwanda andambikaho ibiganza. Niho navugiye nta yandi magambo nkeneye. Naravuze kera. Naravuze ngo Yesu ni umwami wanjye. Nimfa navuze, nimfa na accident, nimfa nsinziriye, ninicwa na stroke, naravuze singeneye irindi jambo. Ntarindi muzambazaho. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwizera rero nukubireba ntibiboneka. Bibiri ivuga ngo Abrahamu yageze abirebera kure. Abandi bakavuga bati Abrahamu akabibona, akavuga ati birahari ngibiri. Ese biri hehe? Amaso yo kwizera umunsi uzayambara uzabibona. Biratumenyesha, biratwigisha, bitwemeza yuko hari ijuru. Uko u Rwanda murubona turufite tururimo, hariho n'ijuru. Amen. Bwana asifiwe. Ikintu rero kije gitangaza mu kwizera, niba muzi ko kwizera ari ukumenya udashidikanya biriya wiringiye ko ari ukuri, mureke babaze iki kibazo. Ese mwiringira ko muzapfa? Muzamubyiringira? Aho muzapfa. Kandi nanje zapfa. Kandi na nyogokuruza yarapfuye. Kandi n'abandi bose uzi bakoreye Imana nabo barapfuye. Ariko ikintu gitangaje nuko tutabasha kubikurura ngo tubeho ubuzima bwiteguye kuzagenda. Tuba mu isi nk'abatazayivamo, tuyikunda kubi nk'abayibyaye. Iyi si wacu. Iyaba wari uzi ko iyi si atari iwawe, wakora nk'uwimuka. Amen. Kandi uzi kuzapfa. Bibiliya hari iravuga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 2 haravuga ngo nimba uzi kuzapfa wari ukwiriye gukora kugira ngo uzavugwe neza. Ese ko Bibiliya ivuga dogite? Izivuga ngo kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cinshi, ngo kandi umunsi wo gufamo nguruta umunsi wo kuvukamo, kuko mba nzize gahunda zanje. Ariko uwo munsi nzonezerwa nifa badi. Ayi wewe nimba n'iminota irabaye nzavuga ngo ndarangije imirimo yaje ndayishoje. Bwana asifiwe. Hariya mu Migani 22 umurongo wa 1 ivuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Ese uku umuntu azavugwa nabi, kuvugwa neza kwaragiye biterwa na bwa bwenge batubwiye. No kuri kw'Imana. Umuntu umwe yabajije uwabo ngo ese uzuvuga nabi ngo kuvuga neza kwaragiye. Ese ngo se kuvuga neza kutarakumara mu mufuka kuwa mazifu gucyo uzuvuga kuvuga nabi. Warakunguse pi nta kandi usigaranye. Tuvuge neza. Haleluya. Dukora ibyiza. Bibiliya iravuga ngo kuvugwa neza. Bwana asifiwe. Kuvugwa neza, abantu bakavugwa neza nuko kwaturaho umugisha. Nimba rero wizera kuzafuka va muri Yesu, wari ukwiriye gukora uzi yuko uzavugwa neza kandi ukamenya ko ubuzima buzarangira. Life is short. Uyu buzima dore biravuga ngo ni nk'intambwe imwe gusa. Ukabuyivuyemo nukuri kw'Imana. Kandi uzosiga byeze, kandi uzasiga biriya byose uza wirukira urarikira byose uzobisiga. Kandi uzobisiga tubirye neza cyane. Bavuze ngo uzabapagani bizabiribwa n'abana babakira. Tuzobiryaga twebwe no mu ijuru tuzoguma turye. Bwana asifiwe. Naho navuga ngo kwizera rero kwagombye kuduha guteganya ngo nimba ndiho nzapfa, kandi nimba mfuye kuvugwa neza biraruta ubutunzi bwinshi. Yesu yarabivuze umunsi abwira
bashiki ba Lazaro arababwira ngo unyizera ntazapfa. Muri iryo jambo muraryizeye? None nimba muryizeye niki gituma mutaza mutekereza ko dukwiriye kubaho ubuzima bunezeza Imana? Unyizera ngo naho yaba yarapfuye azabaho. Arababaza ngo ese murizera ibyo? Bwana asifiwe. Nimba tubyizera rero byatuma duhindura uburyo tubayeho, uburyo tugenda, uburyo dukora, tugateganya. Hari umuvugabutumwa w'umuadventiste yitwa ngo ni Nziyo Maze, niko yitwa, izina rye yitwa ngo ni Nziyo Maze. Nukuvuga ngo niko bamwise ngo Nziyo Maze. Uko twese niko twitwa banziyo maze. Uzi usigaranye aho ntayuzi. None wokanyagwawe wafatanyije nanje ukareba ko wagaruza ya minsi yashize, iyi seminari kagira ikisiga, umurage w'iyi seminari ukagira ututanga ugahindura. Nziyo maze we, ariko ntuzi usigaranye, ariko ufite amahirwe. Ubwo wabwiwe umva. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bazi iyo tumaze, batazi iyo dusigaranye. Aba bantu ni benshi, ariko dore amahirwe bafite. Ukiriho aracafite amahirwe yo guhinduka. Urashobora guhindura kandi urashobora guhindura imvugo. Charles Spurgeon yaravuze, ndagira ngo Dr. aramuzi kuko bo bagomba kuba bamwiga cyane. Charles Spurgeon mugomba kuba mumwiga cyane kuko ni umureformateur. Ngo nduzigera na rimwe ugira ikuzo mu mutima wawe ngo Imana itari ikikuzo ryo muri wowe. Tuzigera na rimwe uba glorified, ushirwa hejuru, ugira ikuzo ngo Imana itari ikuzo ryo muri wowe. Bibiliya ivuga ngo abizamuye izabagira gute yeme? Ariko abamanutse bagaca bugufi izabazamura. Tuzigera na rimwe Imana yemera kuguha ikuzo ryayo iryawe ritarapfa. Tuvuga ngo naka navuze uriga iki? Uzawumva uri iki wawe? Mumbabarire gasimwebwe mpambwira naringize ngo ko ndavugira Kimironko. Erega hano nahandi uzawumva uri iki yo witekere iyo uri wenyine gusa uzawumva uri iki? Uzawumva uri iki? Amen. Igihe cyose ngewe yawe itarapfa ntabwo uzahikuza Imana. Amen. Muri uyu mwanya rero reka nje gusoreza kuri wa muntu nababwiye. Ibindi sinabivuga kubera bira byose ni byinshi, ntabwo nakavuga. Nari mvuze gusa ibyo ubuzima icyari cyo, naringize ngo mvuge no kwizera. Maze reka mvuge kuri uyu muntu umwe wabaye intangarugero mu byo kwizera. Nukuri ntibyemewe kubavuga butumwa, ariko nari kuvuga nishaje n'Imana ikamenya ko namuhaye icubahiro. No mugore witwa Rusi. Haleluya. Sinzi ko nari nkwiriye kuvuga mpagaze, mpaye mvuga Rusi. Nzi neza ko ngifite urugendo runini rwo gusa nawe, ariko munyemerere kuko mwantoye kuba umuvuga butumwa ndabivuga mpagaze. Amen. Nubwo ubuhamya bwe, nubwo ubuzima bwe bwuzuye ibikomere, ibisebe, amarira, umwijima, amaganya. Ikindi kiza kintangaza kuri Rusi, simuvugaho ko nta mwanya urumva sinamuvuga, nta mwanya nabona, ariko ndavuga utuntu duke gusa twantangaje ndimo soma. Rusi yarantangaje. N'umumawabukazi, n'umupaganikazi, n'umuntu wo hanze y'Imana, ariko yatarukiwe n'Imana, abiheshejwe n'abagore beza. Bwana asifiwe. Niho nzamona ko Naomi nitugera mu ijuru nzamuhobera, mbwira Imana ngo ibanze reke dutindane na Naomi, me nkumubaza ibintu nka bitatu, mubwire ngo niki cyatumye umutima w'umukazana wawe ugukunda. Icya kabiri, niki cyatumye igitaramo leboske la mind la ma igitaramo kirimo bakamburishi n'abarusi levoide la ma igitaramo bene cyo mureko mureke tuje mu ijuru. Bwana asifiwe. Mureke tuje mu ijuru n'ukuri kw'Imana, hazaba igitaramo. Bwana asifiwe.
yagize ibisebe, yagize ibikomere, ariko ukwizera kwe kwaramubwiye ngo imana yacu tugira ya Kemoshi ndayisize, ndashaka imana yawe uzusenga, ndanumva uniha, ndanumva kuganira n'Imana, imana yawe yaranyuze. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Buriya ngezega muri Rusi niho ngiye gusoreza, ndavuga indangagaciro nka zitandatu nirukanka maze yari amasaha neza ndayuzuza. Indangagaciro zitandatu zankuye umutima, navuga ngo ariko Mana wanyigishije kubaho nk'uyu muntu. Haleluya, haleluya. Biteye isoni ga Dr. kuba waravuke mu nzu y'abapastori cyangwa mu nzu y'abakirisitu, kuba waratanze ibigori nk'irimbuko n'ibijumba twageza dutanga, wamara ukananirwa guhurukana na barusi. Rusi wakuriye kwa Kemoshi, ikigirwa Mana cyitwa Kemoshi. Utaruzi Imana, ashakwa atazi Imana, ariko ngo agira umugisha, ashakwa neza, ashakwa ku mugore uzi Imana, ako kantu ngo karamutarukira. Bwana asifiwe. Ngo akaza yumva nyirabukwe avuga ati tiso turiya tudasenze yewe. Atase muzamusa ngo akumva avuga Imana ya Israel. Yamavuga ngo aka kantu ndakabitse. Bwana asifiwe. Simuvugaho cyane ga no kwama no tinda no gira ikibazo. Ariko ikintu cyantangaje Rusi, haleluya, bahura n'ibikigerageza, bahura n'ibyago bikomeye. Sebukwe arapfa, umugabo warapfa na muramu warapfa, basigara ari abagore bonyine batatu badahujije idini, bose gabapfuye, bose barapfuye, nta kindi basigaranye. Banye bagira ngo sebukwe arapfa, Elimeleki arapfa, ubukeye umugabo wa Rusi arapfa, umugabo wa Oropa arapfa, bama basigara gutya kandi bari mu mahanga. Uku muzamuvuga ngo nitugera mu ijuru muzamubona ko bazodushimira kurusha bene abo bantu. Oya ni ukuri kw'Imana. Ntacyo two wovuga gute wowe Bibiliya yabaye mwanyu ukaba warayinani. Wowe yantangaje uyu mugore w'umumowabukazi uwagiraga Imana yabo ya Kemoshi, ngo hari ikintu gikomeye Rusi yakoze. Sinabonye umwanya wo gusoma ni Rusi, nimushake musome Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 mugeze ku 18. Nihajya nyirabukwe yamwingingaga aramubwira ati ntibishoboka, ntubinabikore, ngo Imana yawe izaba Imana yaje, kandi aho uzagwa niho nzaba. Ubwoko bwawe ariko azi kuvuga uyu mukobwa we, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwaje. None iyo ndahiro mwarimo harimo ibintu birindwi, simbivuze. Muri iyo ndahiro harimo ibintu birindwi biza bigaragaza ko yarahiye, ibintu birindwi. Ariko kuko tutabivuga, mureke tuvuge indangagaciro za Rusi. Iya mbere ngo Rusi yaranzwe no kumaramaza. Amen. Tazaya mavuga ngo ayiwe we, ngo nimba ari uko babonye ngo barambona ntibari banzi, ntibari bakuzi, barakuzi kubona niwe uku. Kubera ko bajanye usanze gusa amazi bayatwaye, nico gitumye uvuga ngo ntibari bakuzi, bari bakuzi nyine kubona niwe. Amen. Hajya Pawulo niwe wavuze ngo se niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki mwokanya, niki hikama kitugira gushya tukagendeye kuri ni wanyu mu gihugu cy'wanyu, wandeke ingorane zawe. Yama mubwira ngo ntubinyingingire. Amen. Twaramaramaje, umva nkubwire, twaramaramaje. Ikizaba cyose twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nta kindi twabigurana, ntacyo kiriho, ntacyo dufite. Amen. Ntacyo icyo wovuga cyose ntacyo dufite. Amen. Nugupfusha se, nukutabyara se, niki, nukuba impunzi se, nugukena se, nukurwara se, niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki? Bwana asifiwe. Haleluya. Iyo ndahiro umunsi umwe nzanibuka Yoshua barayikoze muri Yoshua igice cya 24 umurongo wa 16, abwira abantu ngo nimuhitemo, ko ndabona abantu bahe baguma kwigira nabi, nimuhitemo Imana mukorera. Ngo bama bamurahira ngo biragatsindwa n'Uwiteka kureka Imana yacu, biragatsindwa. Amen. Mureke tumaramaze twamenye Imana.
nta kindi kintu tuzayisimbuza. Bwana asifiwe. Iyo niyo ndangagaciro ya mbere nabonye muri Rusi, kandi nkura umutima ndavuga ngo uyu mukobwa ntiyoroshe. No kuri kw'Imana yanyamubwira ati ntugumega no kuvuga nzobireka, ariko Rusi we murebe niwe wari mugora nyirabukwe ngo ntukazunyinginga. Amen. Reka twihute. Icya kabiri, indangagaciro ya kabiri yaranze Rusi igatuma tumwigiraho amateka akomeye, igatuma tubona umurage ukomeye. Ese muzi ko Rusi ari we wabyaye Obedi, Obedi akabyara Yesi, Yesi akabyara Dawidi? Muja mwirirwa muvuga hano, hajya ntiwababwiye Dawidi siko numvishe wavuze? Aho mwumvishe nde? Bikomokaga muri nyirakuru, bikomoka mu mugore ufite inkovu z'ibibazo, ariko wavuze ngo nzabana n'Imana yanjye. Iyi Mana y'amabukwe nabo nzagumana nayo, nzafira aho azafira, aho uzahambwa niho bazampamba. Iyo Mana yawe sinzayivaho. Amen. Ayi Rusi we, Rusi we, Rusi wari umusore, Rusi wari umukobwa uri iwabo, ari kumwe na basekuru na banyirakuru, ari mu matongo y'iwabo, ariko ngo yanga kwizirikana. Bwana asifiwe. Ya Bibiliya yamyivuga ngo ameze nka wa mutima wari muri Yesu, ngo wabonye ko kugumana ubwiza bw'ubumana ngo atari ikintu cyo kugundirwa, ngo yisiga ubusa, ngo aramanuka abimbata arika hasi. Oh hallelujah, my God, arika hasi. Uje uzirikana abandi, uje utekereza ko abandi ugire wa mutima wari muri Yesu. Nubwo Yesu yari afite ubwiza, ijuru aririye n'abamarayika bamuramye, ariko ngo ahinduka ubusa, ahinduka hasi. Umuririmbyi yaravuze ngo uwo mwana w'uruhinja niwe nde, ngo hinguwo ni umwami wahindutse uruhinja. Aravuga ngo ni uwo mwami, nuwo niwe mwami, niwe muremyi w'isi n'ijuru. Amen. Umunyabwenge umwe yaravuze ngo mu mateka y'isi ngo abagore 1000 barabyaye, ngo babyara impinja, ngo kandi izo mpinja ziragenda ngo zibabambe, ngo ariko ngo ni rimwe gusa mu mateka ngo aho umwami yahindutse uruhinja. Amen. Impinja zose zifite amahirwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanje azabubona. Amen. Tukwiriye kubaho ubuzirikana abandi. Amen. Icyo kintu nimukigeraho, nzabwira dogiteri ngo warakoze. Nimugera ku kintu kivuga ngo noye kwizirikana je, zirikane n'abandi. Muzotsindwa mufite ikizamini mu ntoki, ariko none ndumiwe no kuri kw'Imana. Uku nguko tuzoja mu ijuru tunanirwe dusindwe kandi ikizamini tugifite. No gakera tukira abanyeshuri, abanyeshuri b'abanyabwenge abaswa bageze babicaraho. Nico nigeze kubona rimwe umuntu wamuhanga ngo kopere yakama kopa n'amazina yawe. Akama kopa n'amazina yawe hejuru. No uku nibaduhaye ikizamini yeme. Umuntu azirikane mugenzi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uziri mwizerwa. Ngo yari yarabaye n'umwizerwa ku Mana y'Abaheburayo. Amen. Amen. Bibiliya iravuga hariya mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10, hari itorero ry'isimurira rirya Imana yashimye itagira ikigaya. Yaravuze ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushira bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, ngo kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ngo ariko uje ukiranuka uzageze kugufa, nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo. Kuba umwizerwa. Amen. Tuba bizerwa mu by'Imana yaduhaye, muba bizerwa mu ngo, muba bizerwa mu byo muza mukoresha mu ngo zanyu, amafumugira n'imiceri. Ngo uzaba umwizerwa, uzaba umuziranenge, uzaba udahemuka. Niko yari yarababwiye iryo toro ngo muzakomeze mube abadahemuka. Imana Rusi yari yarageze aho umwizerwa ku Mana y'Abaheburayo, nubwo yari umunyamahangakazi, ariko kandi ngo aba n'umwizerwa kuri nyirabukwe. Haleluya. Yobu yaravuze ku gice cya 27 umurongo wa 6. Yobu
aravuga ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje, ngo ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanje uzagira ico unshinja nkiriho. Yobu yari yarakiranutse, yari yarabaye umwizerwa ku Mana, ngo aruhara yibwira ngo ntacyo umutima wanje unshinja. Yageze ari akavuga ngo nta mupfakazi waje ngo atahatiwe. Amen. Rusi yasize intanga agaciro ikomeye, nuko ngo yabaye uwizerwa, ngo Imana y'Abaheburayo iramwizera, ituma n'abanyirakuru ubwoko bwa Israeli niwe. Haleluya. Mwanya ntabwo twemera gusoma ibice byose, ariko muri Daniel 3:17 hazahavuga cyagihe barya basore ngo umwami yabegereye bari barabaye abizerwa ku Mana cyane. Umwami ngo agaragaza ngo kubakanga ati nimutagira barabata mu muriro Bashadrake n'Abameshake bati wibesha adresse ya mama bavuga ngo habe niyitodukiza ntitwopfukama. Amen. Iyo wabaye umwizerwa ku Mana ufata ibyemezo bitagaruka. Icyakane, Rusi yaranzwe no gukora cyane. Nakumvise wakavuze théologie du travail. Yaranzwe no gukora cyane, ngo byatumye yigarurira umutima wa Bowazi, arakora. Ntabwo muzaba abakristo ngo muje mu ijuru muri abanebwe. Bibiliya iravuga ngo udakora ntakariki. C'est biblique, biranditse, ntimuzobikuraho habe niyo muzokora inama. Uzukora imirimo yose iremewe, nta murimo utemewe. Nuwo korera abana ukabarera neza nawe uremewe, no gukora isuku mu rugo nawe n'umurimo, ariko ugakora. Amen. Rusi ntiyigeze asabiriza, kandi yari mu kondisiyo zosabiriza. Nukuri kw'Imana. Ariko ngo yageze agenda akaruha kemera imirimo yo guhumba, akazagenda mu mijangu iriya twagiraga imijangu ya yindi yasigaye, ngo akazagenda atoragura, akanga gusuzugura akazi, akavuga ngo sinzasaba abantu 5 muri kumwe. Sinzi ukuntu nakumvishe ejo nari kumwe n'abashitsi gato, ngo uzareba abantu 5 muri kumwe, nimba ari ibifu uri igifu, nimba ari abanyabwenge umenye ko nawe ugiye kuzamuka. Hajya siko bababwira nari ndi kumwe n'abashitsi inshuti zawe ico izo zikugose, ariko yeme uwo taramana na Rusi yobu mukozi ba yomenya guhinga bakamuheza isuka. Ayi wewe iwe nta murima yagiraga, kandi yageze atirisha, akazagenda abandi bakuru, akazagenda atoragura twatakaye, ariko arakora. Bwana asifiwe. Amaboko ye yakoresha kuko yari yarayahawe, ntiyigeze asabiriza. Uzureba abo mubana barya muza mugendana, niba ari abanyabitenge uri umunyabitenge. Banyirabukwe Rusi ntiyigeze asigana, Rusi ntiyigeze abwira nyirabukwe ngo wiriwe mu, yageze abyuka kagahenda. Haleluya. Iyo ni indangagaciro, kandi natwe tuyigize byaba byiza. Ikindi cyagatanu, umwanya uragiyewe. Icyagatanu, Rusi yari inyamibwa mu kwishisha bugufi. Bwana asifiwe. Mugende mu bisome neza, natangaye. Rusi nyirabukwe ngo umunsi umwe yamubwiye amagambo agoye, muzasome muzabyumva. Igice cya 3:5 arambwira ati mwana waje ibintu birakomeye ngwino kugira inama. Maze mu gice cya 3:5 muri Rusi aravuga ngo, aramusubiza ati ibyo umbwiye byose ndabikora. Mwumva ko kajambo bati, mwumve nibikomere yari afite, mwumve n'amateka yari arimo. Yamabwira nyirabukwe ngo humura, tuza, ibyo umbwiye byose ndabikora. Amen. Amen. Umunsi Bowazi aba nk'umubwira ijambo ryiza, baraganira, aramubwira ati uhereye none rero nabategetse ngo baza bareka nawe ube nk'ureba ututahana, uzugenda uhumba aho baciye. Ngo yamye aca bugufi, ngo yikubita hasi yubamye, ngo aramubaza ati niki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitaho kandi ndi umunyamahanga? Tuzabona barusi bakoreye uyu mugore yeme, sinzi kuririmba kandi ibyo byaranze nyine, ariko namubonyemo kwicisha bugufi. Ikintu kitugoye no kwishira hejuru. Nakuri kw'Imana bazabavuga hano ngo uyo umugabo ari major, umugore azaba ari lieutenant colonel. Nyabuna mworohe mureke amatitre, mugabanye mumanuke, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Bwana asifiwe.
uzamenya ko ntacu uricyo ntawe uruta. Ni ukuri kw'Imana. Nta umuntu wese araresha n'undi, kandi nawe ni rusororo ntabwo bazogushira muri plafo. Haleluya. Reka nsoze nanone, reka nsoze bashimira kuri iki cya gatandatu yaranzwe n'ikintu cyitwa ngo n'ubunyangamugayo, integrity. Yari inyangamugayo Rusimana we. Haleluya. Niho nshoreshe we. Ai ngo Bowazi aramuhamagara aramubwira ati ngwino nkubwire nimba muhasoma ni hariya muri Rusi gice cya 2 umurongo wa 11 n'uwa 12 ngo aramuhamagara ati ngwino nkubwire ngo bambwiye amakuru yawe ngo kuva mumenyanye na nyoko bukwe, bambwiye urugendo rwawe, CV yawe yazi uko Imana iratuzi. Yeme mwokanyagwa uko Imana iratuzi. Haleluya. Izi myicarira n'imihagurukire izi byose bababwiye ngo ntimukabindya yama mubwira ngo za makuru yawe ngo zi neza n'uburyo witaye kuri nyiro ngo kandi izi nibibazo uko byabaye mugenzi wawe Orupa ntimumvisha ko tutigeze tumuvuga nari giti ndaguma gendi nta mwanya afite kandi ngo Uwiteka akwitura ibyo wakoze ngo ugororerwe ingororano itagabanije ngo Uwiteka Imana ya Israheli wahungiye munsi y'amababa yawe, uyohungiye munsi y'amababa yawe. Rusi yasize umurage, Rusi ni intwari, ariko hari ibyo yatanze, hari ibyo reka babwire, hari ikiguzi gikomeye Rusi yatanze. Reka babwire neza ngo uje ukora iki. Bwana asifiwe. Ngo Simana n'abantu bazakwibukira kuki umugore umwe bama batanga ubuhamya bama bavuga ngo yarazi guhoma. Wari uzi guhoma? Ngo yarazi guhoma, ngo yarazi guhoma inzu ngo neza, ngo azamahoma inzu ngo yarazi ngo kureba abana biwe. Oya yene kuri kw'Imana ntimukabivuge kuri jewe. Oya mureke tuhame, mureke twubake umurage tuzasiga isika twibukiraho n'Imana ubwayo yatubona igatera isaruti. Haleluya. Ngo mbese bariya ni bande kandi bavuye he? Bavuye mu isi y'imibabaro. Abo nabamesha imyenda yabo mu maraso y'umwana w'intama. Abo ngabo bazaseruka ngo ijuru rikingu, Imana ihaguruke, ngo abamarayika bavuga batese aba ni bande bose ahagurukiye. Bwana asifiwe. Bavuga ngo aba ni bene wabo na Rusi, aba nabizeye umunsi bari kuri Betami, aba nabahinduye amateka, aba nabagore batanze umurage, aba nabagore bashatse guhindura ubuzima bwabo ngo maze babusanishe n'ubw'Imana ishaka. Imana ibaho umugisha kandi barinde kandi baho umurage mwiza.